Hadin wakasen Jaintia Student Movement JSM dadawa kanay por chay por woken ria ya ka entry tax gate yang ka Karbi Anglong Autonomous Council wadabu ochnong khanduli ni kasengi kasen datmu ko wolis li ano ya ka ni ka tax gate. Ini itmu dasab ai nay bha wada M ki bor district ka West Jaintia Hills wakipulin ki wada khangluti ya ki dekhot ka JSM wa imcha ya ki wolai chay ini itaw. Hadin wam yo alat ke JSM Motia Chaprang demi ke Thamaktin wakibor district. Weni liang yung kibor district dapat tikina ki caki dekot ke JSM wahaga litrik unai sapra ki ar menteri rangba na Assam wa Meghalaya dawan ki cakhanduli wa ya kalam ya kani ke entry tax gate wa ipan baik pun. Niliang kasain da onggo wala dam kendria hadin ke litering kasain day mid day senyaw day wam MVU dawlai temprago ya kani ke tax gate. Kam kantu kim keren na bakatu don Assam don Meghalaya kamen i ka kam bakatu di jaka jungi khanduli wong kam katu di jaka jungi hatu kam bra Jakarta bagalong dei toto Jakarta baong kam dei banga thau ni kadi kai bakia keren itu untuk kata kebijakan dia kajian ya kata just a little bit sir haba dei ka kam auri aura prashlong maki bali pada ke Assam police kade want pulang tu yes that's right dong beli pada ke force dong Assam ni ke government Assam ke Himla walai ai to lok ke bas kutenak hidup mentah ke ipat kalong kalong ke bas kutenak hidup mentah kalong ba hamjai snap hamjai kata bakong wa buram belat ni kata adai kata hamya jai menu wan so te la kam dia ngiru nakaliang dia ngi persang kami video dia bes ni yang kuat hanya dan banyak dia yang kuat agravate yang kuat apa niat dia tentang ha nak cakap if the government of Meghalaya they put of Meghalaya let's go together because in the us we are not making any problem it is being discussed at a higher solution. You want to chase out the Assam police who are doing duty there now or what? You just tell me. We want them to be in their own territory. You explain us, then only we will support Then you go and tell them to We have to know to see the situation what happened to them. in order to get support by the Meghalaya police and Meghalaya district administration. We have to explain us what is your purpose of going If you want to chase out the Assam police from there, then there will be a big altercation between the Assam police and Don kita syok don. Yang ini syok ni. Nagadaw ba yo kata information kan bandon kata ha lai tarik tu maulo tu kan ya kai ka jing ya ki kai bu lai pen bet because tu basni bawan sa office jong ni do piawan lang bat ki apa tu ya senang Nada kinongnya lah kini district administration lagi police department tip ki wato khanduli the issue sanat di lembaga council the tip che wato hapok khanduli to hap to Meghalaya kinagaling di district nagaling district administration ile cha gi ubok ga That's one point. Yang pikir kalau you asam wan hati ban hapo ke cakap jongi pimkang. Yang pilih penang ni ke cakap pikang. anam dong dikang ki esi te sausi wong wa perdi ke jing temu yong i hadin gi jing ki go per chimi ke senjam go her lai pentra lai pendu pendam go be krat i rek Assam force Henry ko sausi wong wa ne kaliang yong ki district administration dekat bagi force yong ki Meghalaya depan senge gi i hai tai hapo chnong kham hapo chnong nam dong dekat luti gi i te Henry de perchang hi wow yatur itia Henry demi no kajing kelam wa ne kaliang kamu ong presiden tu ne kaliang yong gini kaliang yong district administration ne kaliang police department depan tip ki ci wa hakale terik yong ni benai wan daw em no kajing chem RGCM kerpang dimenta witai thir ya kani ka jinge yong patba ku em heti po chnong khanduli ti kamu dep klam che wala kani kali terik ne kaliang yong kini CM arngut la demwan gi la demye gi we garai remove la ne ukendria ya kati entry tax gi dite ka jinge ki umem yu khang umem yu u pendok pendam umem yu ka luti handrai ka jinge ki ko jar handrai la ne khang luti pi handrai kenmo wachisen arsin ye pi khang luti handrai
dang em gapor mulai turi demir di senyau mulai penpera ya katai entry tax kit ku em hitai lada ke sarkar maaf ko lada ke sarkar umweng go katai entry tax kit kateto ke assurance ko kwa wi chakasor I kam ga senjata dan movement next ni hadis ke diari kado cita ca kanduli stai atau bo ceket ke Assam peman ke ceket bean dan ke ceket ko man percaya ka reti sencar yang ga jela Meghalaya ko bo apur sam yang ga Senang kanduli kam latib langwara orang hab apa ga area untuk area ko ya kajaput kita dah te ya gani ga kam ga sen dah hiari ambil semua live pihak pra ni produk pedam ya kita ga cekin naik dah wa sarkar da bo tengo na ko por da ongo ya iwa urumu fika henry yoimem kat opte I nagaleng sen ni da hiari da mana poi haga senang namdong tidak yang ki magistrate bat ki polis posi te daya kelam daya kanagi te adente man daya porom man kana te mi kita kejingnya kelam wa I kam geseng te ga I ya ka kular wa kat kam ka jing ong naga office yung deputy commissioner wa kali tarik lani lamto ahli tarik dah ni tiaw dong wan dong ya cham ki arliang ki chief minister teto chief minister yang Meghalaya baru chief minister yang ke Assam kau ya kelam no ya kita ga ceket ko emtai but harga juga por le ya kelam langi haji to wa upur usam yang ke Meghalaya wa ke Assam lembaga regional committee ko wara kita set up ada sarkar dan harga juga por yo le ya kelam wa Chairman yang ke regional committee wada ongu wa ya gini kam I dalai sekmat ya cha ai katukan ipo na te daw ikam geseng daga jing ya borom kliang bat daga jing kermen chani ai sarkar wa uyang I katukan ipo hapo ni tiaw yang nubnai pai dia ke sarkar le go to imo to mo ka kam ke jing klam bat ke jing kanal le ke jing wanra gi ya I ketika ke jing pen sakhet